kwanga timu no silipu tuko tusimbude siwe kiri Ruganda Majidu ori mukuru w'aba boda boda ahabwa akanya bwanya ashabira bebembezi abariyo baronda akaruru okuratira amateka kandi behare obutabanguko omukaruru kabo abesimbire nibarugo muri divisions nkanyakayojo Nyametanga Kachika Biharwe Kakoba hamwe na Mbarara City kandi aba bashabirwe okuronda akaruru ombusingye nyesimbire nkachiamana w'aba boda boda ahabwa Kakobo abwanya Nyametanga division kandi ndi ready kuserura akaruru nabo ico nishaho vugi ba boda boda bagenzi banje kurwo muri Nyametanga kindi joko nisharura akaruru munyakire kandi nishaba akaruru kanyu mwe bare munongo mwimuko mwizoba limwe mushare mizoba limwe murondo mwebembezi ori kumanya kigambo accountability and budgeting if not nimuza kusigara mu Gwanju antiru weni muralinda na Yesu kumuri buleba. So in license ya club bakwita Kacheka United kandi ni Samba first division ahari Mbarara kandi sene kosa cyakachika abesimbire abaramusemanda Godfrey ayesimbira habwa mukuru w'aba boda boda baraganise okuba kuza gukora ahaburemezi obuteganise omurimo gwabo ogwa boda boda omurembo rwa Mbarara omuvugi wa boda boda yakurakura nata omuvugi wa boda boda tinguza kugira ngo semanda nkanyobo chairman wa boda boda muri Mbarara City munaza kukombekera enzu ninga sasura school fees ninga nkusasura renzu rent no ninga gure pichi nokta woburiyo obokubasa kutunga pichipichi yawe ningi iwe ine pichipichi okatunga oburiyo bokutunga poroti okombeka okasasura school fees yo mwana wawe awindo na stage ya tare ahifa ikira kukwata abantu kabata hari abakemerezo mwana mukamwiba mwene mitwaresha hazanchika hawindo nkareba umwana nambuze nyungu ninye nkoha naiza kujya ngure puro abishengere zikene nganye n'ikigwa kikurwana kubone mbasa kukozesa amateka nkoreki ifune kintu kwena aba obwahati bariyo nibetorora stages zitari zimwe na zimwe barukuronda akaruru kandi akaruru kabo nako kuterwa 2013 okwezi oku ndi Michael Tumwakire abwa TV West.